Bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi pong isunod yun lang masalesya rin kaya kayong face mask hanggang mayari ya pong misa. At agkatan lapureng maldama kaya betamo pong makibat, karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Siklaw tamo po't pangadyan tayong oratio emperata laban king COVID-19. King lagyo ning igpa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu, mapamakalulo at mapaglunos sa igpa, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, maninton kapatawaran at biye. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit at pamangailangan mi. Banadwan mi kaya kang kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamatay na karing dakalataw. Adwan mingeni kaya kayong balikdan mo kami king lugod. At king kapamilataning manulo mong gamat. Itabi mo yung takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo yung kapanayan mi. At pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi. Ipanalangin ming antabayanan mo na ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo, ing pamagkapilit mong gumamit ka ring panulong megawa, ban mapupus na yung pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mo na ring doktor, narsis at din sablang lilingon ka ring misalunan. Ban makasuyula ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ng kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pangakambil, iba't kaniting sakit. Ipanalangin laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit na panawon, ban magobra kami para king kakayap ding sabla, at ban makasahap kami karetang at yu king pamangailangan. Manano na sanang pamagmalasakit at masabal mi para king metong at metong. Ikabos na kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, at ayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyan po ang magaring kambe mo, king kametonganing banal na espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong,
O kabanal-banala na induning Diyos, emo sana pisawiling aklismi kaya kaking kakulangan mi, binebagkus mo kami kabus king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, kilagyan ng ikpam, po aning anak, po aning banal na Espiritu. Maya pa abak po, kaya kayungan, miti punta mo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan ng malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Mike Vince, Marky Vince, Regina Marie Samson, Marian Samson, Let Manansala, Patrick Cura and family, Amor Antonio, Angela Pamintuan, Glenn Ines M. Santos, Ampopoy Raquel Flores. Para king kaya donandat pamanantabi ng banal na Espiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Celia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Linclon Baluyot and family, mga uring between and family, Olivia Balatbat, Patty Golyer and family, Grace Santana, Joel Santana, Juan Jose Santana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Evangelina Manankil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Joan Dicero, Safe Travel, Ditas Vicencio. Para king kapaldanan, pamikakatawan ng pong espiritual ng Pope Francis, Joyas Pinoy and children. For good health and protection of Imangauring Between and family, Kyle Coro, Seni Capile and family, Norma Manaloto and family, Herminia Narciso and family, Ruben Manyo and family, Genevieva Manansala and family, Carmelita Ison and family, Gabi and Julie Fabella, Kayan J.V. Diaz, Cara Fabella and Greg Smith, Alex and Ler Paras and family, June, Mel, Abigail Ramirez, Ferdinand Vicky, Cesar Ramirez, Adrian and Edeta Gonzalez and family, Lo Between and family, Rona Silva and family, Erlinda Epino and family, Rita and Ralph Soto and family, Lucy and Gary Tonker and family, Sister Mirna Salas, Ross and Bob Demingilio, Jody and Sirenhanko, Tracy and Steptan Inhaha, Sheena Sue, Stanley Kim, Bernardita Reyes, Nini and Joey Dimen, Beth Taylor, ang Popoysel Laguno. Para kimalalagwang kapaldanan dadi, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Imangauring Between, Adria Switzer, Ler Paras, Lilia Dizon Beckley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Danica Ann Dumagin, James Coleman, Gigi Nulod, Marichu Cedro, Rodolfo Dizon, Leogarda Dizon, Jose Elmo Vicencio and family. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayang nabiye, lalong-lalo na ri, Teresita Wickelson, Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Policarpio Betwin, Jose, Joaquina Betwin, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Rosita Manyo, Dioscoro Senior, and Lucila Ramirez, Roman and Elena Viray,
Ricardo Sr. and Eusebio Ramirez, Gloria, Rowan Ramirez, Juscoro Jr., Diosdado, Nerio, Edgar Ramirez, Manolo Dizon, Aurea Montalvo, Arnedo Pangan, Deden Mulaidi, Annie Mirawan, Lucia Fungo, Andrea Olivia, Mariamen Michelle Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Tioco, Alfredo Chao, Chua Tangeng, Yao Bunkeng, Mame Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia Raquel Federico Corazon, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Amelia Duarte, Souls Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco, and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Jesus Lacson, Carmen Ortiz, Bernadette de Pedro, Abraham Tayag, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Maria Isabel Lorense, Seferina Meneses, Casimiro Meneses, Lucio Felicuzo, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leucadia Bermudo, Jojo Joaquin Galang, Efren Maninang Jr., Africa Salenga, Edwin Salenga, Fernan Pamintuan, Carmelita Pamintuan, Verinia Pamintuan, Mark Christian David, Daisy David, Ines David, Milagros Carlos Lariden, Vicente Glendo, Kima Teresita Espinosa, Johnson C., Carmen Uy Cana, Leoncio Uy Cana, Carol Chua, Freddy So, Lourdes Uy, Antonio Uy, Anita Salonga, Alfredo Salonga, Baby Lorena Basilio, Renato Pineda Sr., Elpidia Real, Ernesto Manaloto, Marcelino Dizon, Mark Francis Manalili, Marcos Manalili, Romeo Manio, Christian James Manio, Renzel Manio, Rafael Palo, Edelberto Manio, Aniseta Manio, Celine Quimene, Rosario Sionco, Josepina del Rosario, Rogelio del Rosario, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Enrique Cruz, Belen Cruz, Nicolas Cruz, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sanis Sagcal, Alfredo Candelaria, John Joseph Balahadia, Alejandra Dungka, Rolando Martin, at pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na retang lalong mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyanig paning anak ang paning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng Ginotang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pakamalang kong kapatid, ing Ginoo inaus na katamo, at may kibat tamo po kingaus na, inya pinatsyuta keti. Makirandam tamo karing kayang amano, at tanggapan tayong kayang kakamal-kamalan na katawan at daya. Magpakumbaba tamo king arapanan ng Diyos, at aminan tamo po na itamo, dakal tamo agawang kasalanan, dakal tamo kakulangan king biye, magpakumbaba tamo, at adwan tamo'ing pakalulo ning malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, pakaluluan mo kami kabang yaklismi ang ing kakulangan mi kekaw. Gino pakalulo. Gino, pakalulo. Heso Kristo, pakaluluan mo kami ikeng palpikasalang magpakumbaba arapan mo. Kristo pakalulo. Kristo, pakalulo. Ginong Jesus, pakaluluan mo kami, bibili mi ing kabilugan ming kapanayan kekaw. Gino pakalulo. Gino, pakalulo. Pakaluluan mo kami, O Gino, at patawaran mo rin kaya kaming kasalanan. Banipasyag da ka anting metong ang malunusan at mapibabatang Diyos. Idala mo kami, King Bie Alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo, O magnaka at mapamakalulungig pa, makatalakad kay harapan mo walang daralan na anuman, at panandamaning latyan mi at kainan harapan mo. Patawaran mo laring penandita, ipagmarugulming mayap adapat mi, kapamilataning grasyang binye mo. Katman mo'ing kakaluluan mi, karingke kang kalam, emo'y paing tuluting lawen milang mababaring kapatid mi, at pagkaluban mo keng pusong mipnong kapasalamatan, para king sablang tinggap ming ibat keka, iti adwan mi keka,
king kapamilatan ng Ginuming Kristong anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametongan ng Banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Ingginum etong yang ukom ayalang pangabiran kenu paman. Eya mangabiran king ikasira ning pakalulu. Makiramdamya king daing ning mayalipit. Kapilan man eta tatanggian ing panigapu ning ulila. Ni ing mebalo nung daraing iti king kayang arapan. Ing tawong susuyo king Diyos, king kabilugan ng puso, matanggap ya. Ing kayang kayadwanan, agad miras, king banwa. Ing panalangin ning mapakumbaba, managlus karing biga, patugot hanggang miras, King Diyos. Iti etok nang hanggang ene pakibatan ning kakatas-katasan hanggang ene dirina justisya ing banal at sasaldak ing matulid akayatulan. Ing ginu eya paibalam. Ing amano ning Ginu. Salamat King Diyos. Pakiramdamane ning Ginu ing taong maliligalig. Pakiramdamane ning Gino, ing taong maliligalig. Pasalamatan ke ing Ginu kapilanman. Labi ko elatok ng pupuri keya. Ing Ginuyang pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayalipusta. Pakiramdamane ning Gino, ing taong maliligalig. Dapot malulam yang lupa na, karing taong darapat pamikasala, at kaya lang lipulan. Ban makalingwan la. Ning mamaus laring taong matulid, pakiramdamano ning Ginu at kakabos king sablarang problema. Pakiramdamane ning Gino, ing taong maliligalig. Malapit ya ing Ginu, karetang may nalog, at kaya lang sasagipan. Detang milalako kapanayan, iligtas na laning Ginu, ring talasuyo na, alang dugpang parusa, karetang magsantong keya. Pakiramdamane ning Gino, ing taong maliligalig. Pamamasang iba't, king kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Elumwat mi sakripisyo na ako. Uling dinatang na ing oras ning paglako ko ketiking yato. May kilaban kong emunano, king mayap ang pamakigligligan. Ato paran ko ing kakong parasan. May napili kong tapat king kasalpantayanan. Ngeni, tanggapang kune ing korona naning tagumpe amisa dya para kanako. Ating Ginu, ing banalaw kum, yang miputong king korona, king aldo ita. Emo kanako, nune pati na karing sablang malugod, manenaya king panyatang ng pasibayo. Alang sinaw kanako, king minuna kong pamakirap, king usgado.
likwanda ko rin sabla. Patawaran no sa ning Diyos. Dapo tinantabayanan ako ning Ginu, at dininan sikanan, bang apasyag ko ing amano na ning Diyos, karing pagano. Miligtas ko king asbok ning leon. Ing Ginu, iyang magligtas kanako, king sablang marok, at yamurin ing niyatad kanako, king keyang kayarian. Keya ing ligaya, king kapilan paman. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing Diyos at sukang Kristo, at tinuring na ang kakaluguran ng tao, at kelingwana na ing kayang kasalanan, at pigkatiwala na kaya kami, ing ikalat ming mayap abalita. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin, Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, O Ginoo. Selita niya naman Jesus, iting talimhaga, karing taong tutunggem mayap king sarilira, at maglibak naman karing aliwa. At ingadwang lalaking menik king templo, ban manalangin, ing metong parisewya, at ing metong naman talapanyigilyang buwis. Tinalakad niya ing parisewo at nga nang menalangin king sarili na. O Diyos, pasalamatan ko keka ing era ko kalupa ring aliwang tao, mapanako, mapamirait, makipangalugod, o kalupaning talapan buwis ay ni. Makatadwa paruminggo magayuno ko, ibabiya ko keka ing kapulong dake ning sablang panakitan ko. Dapot ing talapan buwis, makatalakad diyang marayo, eyaman bisang matnabanwa, nonedurugdugane ing saluna, at sasabihan na, O Diyos, malunos ka kanako, metong atawong makasalanan. Sasabihan ko kaya kayo nga ng Jesus, ing taong iti, ya ing minuling may kilalang banal, harapan ng Diyos, at haliwa itang metong, uling ing ninuman mitatas king sarili ng mibabaya, at ing ninuman magpakumbaba, mitas siya. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Isundo tamo po yung kakatamong pamagaral, pamigunam,
Adwa na pong Domingo may labas kanyan, tungkol la karing panalangin din kaya katamong pag-aralan. Inya pong piyesta, lanaval, nung tukyan tayo po ing ebanghelyo, uling piyesta po minaliway ng ebanghelyo. Pero nung tukyan tayo po, alaytang piyesta ng lanaval, ing ebanghelyo tungkol yaking Thanksgiving prayer. Itang pamamiya kapasalamatan king Diyos. Apulula pong leproswan, ding linapit king Ginoo, mig paralampula, kukulisakla, uling ila makalapit kang Yesus. Dapat Yesus ya po'y linapit, ding apulong leproswan, amenyawad kapaldanan, kinayap la po ring apulo, pero metong yam ing migbalik para pasalamat. At nanong kitang ng Jesus, no karin lareng siyam, metong yam mo ing migbalik para pasalamat. At kaya katamo pong Katoliko, ing peka makatas diling pamamye kapasalamatan king Diyos, yapin puing Santa Misa. The highest form of giving thanks and praise to God is the holy sacrifice of the Mass. Nyayita mo pong Katoliko o ining pekasentro na ning biyeta mo. Pilan lang sisimba, siguro kalupanitang ebanghelyo kanita, out of 10 Catholics, metong yaming sisimba. 10% nung sabihan tamong out of 100, ding sisimbang apulo lam. Inyapin, dakala pa pong sisimba kaya katamong Katoliko. At inyang nilabas sa Domingo na ano yung ebanghelyo, tungkol ya pong pamurin keng panalangin. We must be persistent and be persevering in our prayer life. Kalupa na po nitang balong babae, Migkapilit siya, mapilit siya, mapibabataya, matsagayang mengadi, hanggang itang ukum. Al sabihan tamo nga lang kasalpantayanan, pekirandaman king malwata panahon, binyan itang adwana, di lalo na yung Diyos, ang malugod kaya katamo. Nyaking kaya katamo pong pamangadi, maging mapibabata tamo. Amen. Uling pakibata na kaning Diyos, agpangking kayang time and way. He will give what we need and not what we want. Amen. Ingibyan na po ng Diyos, uling kalupay kayong pengari, ibiyayo, kinganakyo itang makasira kaya, manyadyang kutsilyo, dinan may ang kutsilyo, po dinan ali, makanyan niya naman ng Diyos, nyestong yan na binyan ng Diyos kaya katamo, o itapuing pakibat na, mas balo na nung nanong kailangan tamo, nya ibyen itang kailangan tamo, aliwa po, ing burita mo. At ngayon mong tataking ebanghelyo. Ing ebanghelyo po ngayon itong kulyakeng panalangin muna naman. Kailangan mga dita mo king mipnong kapakumbaban. Kasanting na po ning panalangin na ning metong nga tax collector talapan yung ilbuis. Nano pong sinabi na king kayang panalangin, O Diyos, malunos ka kanako, metong ataong makasalanan. God, be merciful to me, a sinner. Po kakalingwan ng pangadingay ni. Lalong-lalo na po tang bayo tamatudtod, Ginoo, pakaluluan mo ko, metong kong taong makasalanan. Apo, mamakalulo. The Lord who bestows mercy. Nano po yung mercy?
Nya po tang mga dita mo king mipnong kapakumbaban, eta magmayabang kingapong Ginoo, kalupa na po ining parisewo. Pero bayo tayo lawan ini, meto nga kwento at tatandanan ko at ingadwang may kaluguran, may pagmayabang lapu, nga naning metong king parokyami, king pisamban, at no karakal deng sisimba nga na, o nang itang metong bisang paisawol, may kibat siya, king kaya kami mas dakalang sisimba nga na, siksikan la. Bagang kaya kami siksikan la na naman. Sige na mo, i-prove mo ka na ako, bakit dakalang sisimba? E po, may pagmayabang la. Nga naning metong, lawen mo nga na, itang metong nga sinimba, linob ya king pisamban, maka-t-shirt siya, ing t-shirt na lukot-lukot siya. Uling dakal ang sinimba, kay ba't na ning misa linwalya, anyang lumalya, bala mo may planchaying kayang t-shirt nga na. Haba, siguro kaya siksikan, linubya, lukot-lukot siya yung malana, kay ba't linwalya, bala mo may planchaya, buri ng sabyan, takala sisimba, dikit-dikit. Inipong kadwa, migmayabang yan, nungi ka nga na, linubya, lukot-lukot siya yung malana, linwalya, bala may planchaya. King kaya kami nga na, linubyang meto nga lalaki, linubya maka-t-shirt siya, bala mo, o may planchaya kayong t-shirt nga ng makanyan. Pero kay ba naning misa, linwalya, yung kayang t-shirt, lukot-lukot siya nga na. Babeligtad niya mo. Nano pa? Ba nga na, magbayo la ring tao nga na. Nanong magbayo? Itang metong ming kayabe nga na, linubya, maputi ay malan nga na. Inyang lumwalya, matuling ay malan nga na. Dakalan talagang sisimba. Maramang minaliwaya kuli. Banga na, beligtad niya muna naman. Paninayang ko pong sabihan na, itang meto nga na, linubya nga na, ing malanan niya kasantingan niyang lumwalya nga na, gisi-gisi yung malan nga na sana. Lawen niyo po, ken pamagadi, kailangan ating pamagbayo, aliwa mo yung panlabas, none, ken puso. Dakalang sisimba? Opo. Pero dakalang magbayo? Inyapin paniyang kong isipan, kalupan ng aposyeto niyang magmisa kini, lawen niyo po'y tamong taga-angheles, at luta piesto, guardian angels, lanabal, kay ba't ngini apong mamakalulu, o istong yata pamiras king banwa kanyan, ginukuha lulang piesto, gustong may nabuka pa kang impyerno kanyan. Pero ang importanteng dili po kaniya pining magpakumbaba. Lawen nyo rin uling sinabi ni metong yapong talimhaga ang ebanghelyo. Salita ng Jesus iting talimhaga karing taong tutungge mayap king sarili ra at maglibak naman karing aliwa. At yung ganong adwang lalaking linob king templo, meto nga parisewo, ang pong meto nga publikano ay tax collector. Lawen niya po yung parisewo, Pharisee, buri ng sabihan, separated one. Kakawani na yung sarili lang. Uling ilamo ka nung tutupad king batas ng Moises. Ining metong publikano, metong yang tax collector, karen pungudyos tong tax collector ka, you are a sinner. Uling mapangurakod la. Ne? Ating extortion, pamangikil, ampo pang bribery, suhul mula, uling mamayad lang tax deng tao, deng penibalanday lapin deng publikano, makipag-obra la kareng Romano, uling sekupan na lang ning Roman Empire. Linubla po king templo, kay ba't o ini
ing may kilalang banal inya pong lumwala, iya pining taong ining publikanong sinabing, O Diyos, malunos ka kanako, metong kong taong makasalanan. Lawenta la po renine, lawenta mong no karintamo, ing parisewo, ang popaining talapanyangil buwis, aawsandang publikano. Linubya po, ing parisewo, at tinalakadya, meka din niya tsuking libutad. Libutad, kaibat, makatalangaya, he was looking for admirers. Lawe-lawe ang makanyan, kaibat, mekat lalawan ng Diyos, uling ka rin manalangin law. Lawen niya po, ining talapan niyang buwis, ining makasalanan, at tsuketang sulok, marayungan, na burin sabihin na tsuketang sulok. O tagalang kay ba ng ebanghelyo ngayon, ipupunta na kayo mo kaya sulok. Wala na kayong harap. Alipon ing importante kaya ni magpakumbabata mo, makatalakad siya po kitang sulok, ining talapan yung ilbuis, ing parisewo mintay king debutad, akakitsi po yung pamiyaliwa. Ining parisewo, he was looking for admirers. Uling atin niyang depatan amayap. Ini pong publikano ining tax collector, tinalakad siya kitang sulok. He was looking for God. While this Pharisee was looking for admirers, uling ginawa yung mayap, ining publikanong, ini pong makasalanan, he was looking for God. Ining parisewo ang makatalakad king libutad, he confessed his goodness and not God's goodness. Ini pong publikano, he confessed his weaknesses and sins and God's goodness. Ining parisewo ay atsuking libutad, pigmayabang na ingkayang depatan amayap, nano pong depatan ng mayap, nga nakini makatadwa paruminggo mag-ayuno ko, ibabiya ko keko ing kapulong dakin ing sablang panakitan ko. Sinabi na po ikayang depatan ng mayap, kaibat, ini pong makasalanan, ingkayang sinabi, malunos ka kanako, metong kong taong makasalanan, at makadukuya po, eneman alawe-lawe, ing Diyos, buri nang sabihan, marineya kinapong ginong, full of sorrow, malungkot siya, king agawa ng kasalanan. Ini pong parisewo, ang tinamong sasabihan, Gino, lawen mo na, dakal ko agawang mayap, tapikan mo na ako man keng gulot, uling mayap kong tao, I am a good person. Thank me. He was aware of his goodness, while the tax collector, inipong publikano, he was aware of his weaknesses and sins. Inipong parisewa tsuking libutan, kinumparanin kayang sarili karing kalupa ng tao, nakalupa ni tanganang. Inyapin, ikit na mas makata siya kabilyan, he felt superior. Dapat ining publikano, ining makasalanan, kinumparanin kayang sarili kayang Diyos. Subukan mong ikomparin kayang sarili kayang nga pong Ginoo. Mangalati ka rugo,
metong kong taong makasalanan, mo kukumparin kaya kang sarili ka rin kalupa mong tao, nung limitas ka, you will feel superior. Ining parisewo at yuking libutan, he despised others. Ini pong publikano, tax collector, he despised his sins. Po? The Pharisee, he did not really feel the need for God. Uling masyado yung proud, keng depatana, naikit in kailangan ni in Diyos. Buri na tapikan niya pa, Lord, look at me. I am a good person. Tutupad ko kareng batas. O itapon, ini naman publikano, in kayang sasabihan, I am a sinner. O ini po, the Pharisee did not really feel the need for God, and the publican, ini pong publikano, ining tax collector, he felt the need for God. Kailangan ke in Diyos. Ining parisewo, bala mo sasabihan na, ako in kailangan ng Diyos. Dapat ining tax collector, kailangan ke in Diyos. The Pharisee did not ask for anything. Alaya pong hinawad. He needs nothing. And he received nothing. Ini pong publikano, ining tax collector, he asked for mercy and forgiveness, and he received it. Anyapin sinabi ng Jesus, uli pong migpakumbabaya, ining tax collector, nga nakining tawli, ing ninuman mitatas king sarili na mibabaya, ining publikano etyo king libutan, tinas na yung sarili na. He became proud because of his good works. At ing ninuman magpakumbaba, mitas siya. Kalupa na po nitang tax collector, migpakumbabaya, inamina yung kayang kasalanan, inamina yung kayang kainan, at menyawad siyang pakalulo, at tinggap na yung pakalulo ng Jesus. Inyapin po na ng conclusion, the Pharisee did not really pray. True prayer is offered to God and to God alone. Pota pong mga dita mo, in Christian prayer, tandanan tayo po, it is a God-centered prayer. In makasentring Diyos, aliway itamo. Dapat itang pariseo yung sentro yapin kayang sarili, aliway Diyos. A proud person cannot really pray. In taong ating kiatasan, po makapangadi. A person who despises his fellow men cannot really pray. Niya itong ating kong kasaman, ko po talagang makapangadi hanggang patawaran, hanggang ko makipag-reconcile kayo. Mga di ka king Diyos, paksabihin mo yung Diyos, kay ba't ating kang kapatid? Kay ba't pikasaman mo yung kalupa mong tao? A person who despises his fellow men cannot really pray. In prayer, we do not make ourselves above our fellow men. A proud person is not ready to change. A humble person is ready to change. Amen. O God, be merciful to me, a sinner. Migpakumbabaya. Nano po yung mercy? So, mga manong importante, humility,
ang pupang mercy. What is humility? Humility is an honest recognition of our true self before God. Nino ako, kingarapanan ng Diyos. Ako, metong kong taong makasalanan. Magpakumbaba. O yan po. At po, tangin namin tamong magpakumbaba tamo king Diyos. Inamin tamo kingarapanan ng Diyos. Ginoo, tao kong makasalanan. Have mercy on me. Nano po'ing mercy? Mercy is when God spares us or saves us from punishment that we deserve. We deserve punishment because of our sins, but God, because of His love and mercy, He will spare us. He will save us. O yan, iapo. Apo Mama Kalulu, the Lord who bestows mercy, lakot nakatamo kitang makalunos-lunos akabilyan. He will remove us from a miserable life. Lalong-lalo na po, itamong palpikasala, itamong makasalanan, at yung Diyos, para iya iligtas na katamo. God is a merciful God. O yan po gustong may kasala tamo timpong corresponding punishment na numaning agagawa tang kasalanan at timpong corresponding punishment. Pero istong linapit ka king Diyos, Ginoo, pakaluluan mo ko. Aminan mo yung kang kasalanan, ibuklat mo yung kang isip at puso, king pakalulu na ning Diyos. Manyawat kang pakalulu. Patawaran mo ko, Ginoo, pakaluluan mo ko, Ginoo, tao kong makasalanan, and God will spare you, will save you from punishment. O yan po at nga na po, the gate of heaven is so low that none can enter it save upon his knees. Et amakalub king banwa nung alatang kapakumbaban. Nga na pong St. Francis of Assisi, you lose your greatness when you forget your littleness. Malatita mo po kingarapan ng Diyos. O yan. Kaya tutuking Domingo, o ini po, nung ining makasalanan ining tax collector, minyawad yang pakaluluking Diyos, at may kilala yang banal inyang minuliyang. Baluta mo po makasalanan niya ini. Kaibat mong menyawad pakaluluking Diyos at dinina na ka, nano yung tutuking gawan tamo? Nano po yung tutuki? First step ya pa mo po ini. Kaya tutuking Domingo, damdaman tayo sa kewo. Sa kewo, metong yang chief tax collector, inya pong akilala na yung ginuta mo. Ingkayang pena ko, ingkayang ding taong pemirait na, may ngurakot siya, mikwaltaya king pamangurakot, inyang sinisiya, binalik na, ingkayang pena ko. Pakamalang kong kapatad, sapat ing sumisita mo, ing taong palpikasala, ing taong menako, potang sumisiya, man kanita kompleto, ing kayang kapatawaran, nanuman ing pena ko na, kailangan isublina. Amen? Sapat ing sisisi ka, nung sisisi ka at menako ka, ditak dakal, libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, nung talagang sisisi ka, ipakit mo na ikasisisi ka, ibalik mo ing pena ko mo.
Nung emo'y balik, kapamurin, may patawaran. Yakin tutuking Domingo, iya po yung pag-aralan tam. Kasanting na po, kukompletuan tala, din kaya katamong pamag-aral. Amen? So, kaya tutuking Domingo, panayan da ko po, kompletuan tayo, in pamag-aral tamo. Amen. Ipasiyag tamo po ngayon kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, di na lang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginutam, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Beren, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye, pepaitas ya banwa, makalukulok wananing Diyos, igpang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabiyempon mga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubliram yeding mete, at king biye alananga. Amen. Ulinging Diyos, kaluguranong alang pamangabiran ding sablang tao, idalatala arapan ring pamangailangan ng Santa Iglesia, ading sablang tao, nga tamong manalangin, pakiramdaman me ingke kang balayan, o Ginoo. Pakiramdaman me kaya kang balayan, o Ginoo. Ginoo, alakang papakit, apaunang kayatulan, karing kalulu, at pakiramdaman mo ing panalangin, ding magdusa. Para karing alaking kailangan da, manalangin keka, o Ginoo. Pakiramdaman me kaya kang balayan, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklis ding ulila, at ing manigapuring mebalo, para karing anggang milikas a pamilya, at alang tuknangan, manalangin keka, o Ginoo. Pakiramdaman me kaya kang balayan, o Ginoo. Ginoo, malapit ka karing sawi puso, at liligtas mo ring alanang kapanayan, para karing magsalbat, manangis, manalangin keka, o Ginoo. Pakiramdaman me kaya kang balayan, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami king sablang kaligaligan, para karing anggang ipasakitan, at para karing anggang pasakit karela, manalangin keka, o Ginoo. Pakiramdaman me kaya kang balayan, o Ginoo. Ginoo, tatalakad ka, kagulutan mi, at pagkaluban mo keng upayang mipasyag, king mayap abalita, ding kekang lugod. Para king Santa Iglesia, ding sablang komunidad Kristiyana, at para king anggang mabibye, at milalaganap king Ebanghelyo, manalangin keka, o Ginoo. Pakiramdaman me kaya kang balayan, o Ginoo. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin keka, o Ginoo. Pakiramdaman me kaya kang balayan, o Ginoo. King kaya kaming kakaluluan, manigapu keka, o Ginoo, iligtas mo kami king sablaming kaligaligan, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin tamo, kapatad baiting, kaya katamang dawon, matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupang tuto. Tanggapan niya siya ng Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo. King kaya katami ka sa plalat ng mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning upaya at sikanan, tanggapan mo retingayin ayayampang mi, at bustan mong ingkekeng kasuywan, pagdala na kang tula at ligaya, itihadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yoring pusoyo, makayat na no King Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratiet numan ka rin. O igpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, bebana ingkayang sarili, ban mi bayit king metong a birhen. King pamailasa na king krus, kinabos na kami king alang kapupusan a kamatayan. At king pamanyubli ng mebye, pigkaluba na kami ning ingbiye alananga. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makiabe alam tuknang babiye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginuming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lub, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keko, pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggan tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan,
daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, ning panahon, datang yapat ikawakasan ning panahon, datang yapat ikawakasan ing kawakasan ing panahon. Inyang ining gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ng anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, inggawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto iyato, bamiganap yaking lugod, Kambenang Francisco ing Papami, i Florentino ing Arsobispo mi, i Pasiano ing Arsobispo Emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang mayang nabiye, lalong-lalo na i Vicente. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at inupat kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupayang tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Abe-abe, mikakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, amanyawad pakalulu, kaya ikantataying panalangin at tiruna ning ginota mo.
ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Ban king kasaupaning kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kekaing hayarian at kayo ayan at inligaya manggaman king alananggan. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babaliktan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kabarian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, anti mo rin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Oning Ginotang Yesu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws king apunaning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat tagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC lumapit kaya kayo, nya manatili kayo po kareng pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayo pong makatalakad at iat-yat laring palad o gamat, para karetang etanggap, malyari tapong lukluk o siklaod king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamo. O Ginoo, idala mo king kayang kaganapan kilubding puso mi, ing pamakinabang apakisulwan mi kaniting sakramento. Manano na sanang iting pamagmasusi mi kabunga karing biyemi, itihadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po. Karene pong announcement mo, publication of diaconal ordination bans, atin pong mayor dinan kanyan ketiking Archdiocese ng San Fernando at lula pong seminarista maordinala pong anting diakono, the Reverend Seminarian Christian Rey de Dios Kayanan, ken pong December 1, 2022, from the parish of San Guillermo, Kabambangan, Poblacion, Bacolor, Pampanga. Ingkadwa po, Seminarian Omar Niño Vitog Defensor, from the parish of St. Joseph the Worker, Poblacion, Florida Blanca, Pampanga. At the Seminarian Arjon Magat de la Cruz, from the parish of San Vicente Ferrer, Calulot, City of San Fernando. Maganap po ing karelang ordinasyon king Mother of God Council Seminary del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Isundo tamo po ing pamangadita mo para karela. Kadwa po kinaryo kang apo, October 23, hangga pong October 27. So po na pong bengi hanggang king Webis, October 27. Ing schedule po October 23, 6 p.m. Kinaryo prayers, 6:30 p.m. Yapin po ing Santa Misa. King October 24 hanggang 27, 5 p.m. Chaplet of Mercy, 5:30 p.m. Kinaryo prayers, kaibat po 6 p.m. ing Santa Misa. October 27, ita pong bispira ning piyesta ng Apo. October 27 ning maging Mass Presider tamo yapi ni Most Reverend Teodoro Bacani. Kapampangan niya po ini from Guagua. Feast of Apong Mama Kalulu, October 28, 2022, Friday. Then pong misa tamo keng daratang Biyernes, 5:30 a.m. Kapampangan, 7 a.m. Kapampangan, 8:30 ang po pang 10 a.m. English po, 5 p.m. Kapampangan ing Mass Presider, ing kakatamong Iaposeto, Most Reverend Pasiano B. Aniceto. Kaiba na po ning Santa Misang alas 5 at intamong prosesyon. Monday to Saturday, 6:30 a.m. regular Mass. Kaibat po ing Paldak at Pulayi, ing deadline for registration is on October 23. So claiming of search Paldak at Pulayi, data pong may register online October 26, ang pong 27, hanggang pong 1 to 5 p.m. at the Holy Rosary Parish Patio. Pulayi, those who registered, care of Ner Manalang, and on October 28, 12 to 6 p.m., New Balance, King Marquee Mall. Kaibat po Christmas Bazaar at HRP Patio. Come and join and share the Christmas spirit and help restore Pisamban Maragul. October 28 hanggang 30, 2022, 6 a.m. hanggang 9 p.m. For sale, novelty items, religious articles, home decor, food and beverages, clothing and accessories, plants, and many more. Kaibat po
Pamisamakding Santo Year 12. Invite na kayo po makiabe keng perya sa parokya, Pamisamakding Santo Year 12, keng daratang October 31, 2022. Ang registration ay magsisimula ng 2 p.m. Ang unang 100 rening 100 na magre-register ay magkakaroon ng loot bags. Isuot ang costume ng inyong paboritong santo at magkakaroon ng banal na misa sa ganap na alas 5 ng hapon. And prayers for our beloved departed, ang pagdarasal at pagbabasbas para sa ating mga yumawo sa buhay ay magsisimula po sa November 1 hanggang November 30. So yung mga prayer envelopes ay matatagpuan po sa side ng ating altar. Maaari po ninyong ihulog ito sa tumba, intention box for the dead. November 1, malapit na po, no? Tuesday, All Saints Day, Holy Mass, ini po yung misa tamo, keng All Saints Day, 5:30 a.m., Kapampangan, with live stream, 7 a.m. at 8:30 a.m., Holy Mass in English. November 2, All Souls Day, 6:30 a.m. Holy Mass in Kapampangan, kini po, ang po pang 5:30 p.m. Holy Mass in Kapampangan. Holy Rosary Parish Catholic Cemetery Chapel, 7 a.m. Holy Mass in Kapampangan. So tintamo pong misa king kakatamong sementeryo, king All Souls Day, alas 7 po ning abak. And lastly, fundraising sale at the patio. So kayungan po, dakal salamat. Talakad tamo po para king tauling bendisyon, Ingino manatiliya kayo. At kaya antimurin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at din kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daune, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.